Mbahaye ikaze nshuti bakunze Umubavu TV online. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwateguriwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru b'Umubavu TV online. Izi ni inkuru baba bakusanyirije ziba ziriwe zicicikana mu bitangazamakuru bitandukanye bikorera hano ku muyoboro wa internet kuri murandasi. Amakuru rero tuba twagiye tubakura ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko harimo n'ikinyamakuru cy'umubavu.com, ikinyamakuru gishamikiye n'ubundi ku Umubavu TV online. Aha niho ushobora no gusanga amakuru mu buryo bw'inyandiko tuba twabakusanyirije maze tukanayabagezaho mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Uyu ni umwanya w'amakuru rero atandukanye tuba twabasomeye mu bitangazamakuru bitandukanye. Abarimu barinubira uburyo koperative mwarimu sako ibaca inyungu nyinshi ingana na 16% ku nguzanyo y'ingoboka bahabwa, kandi ubundi aya mafaranga aba yaravuye mu bwizigame bwabo. Mwarimu sako ni koperative yashyizweho hagamije guteza imbere imibereho y'abarimu, akaba ari naho bahemberwa, aho bagenda bakatwa 5% ku mushahara wabo ukaba ubwizigame bwabo. Aya mafaranga y'ubwizigame bakatwa nayo wamaze kugiramo imigabane ihagije ahabwamo inguzanyo. Kuba aba yaratubutse nicyo bashingiraho bavuga ko kwaka inguzanyo ya 16% ari ukubasubiza inyuma aho kubateza imbere. Bamwe mu barimu baganiriye na Radio 1 dukesha inkuru bayibwiye ko bitumvikana uburyo basabwa inyungu ya 16% kandi aya mafaranga aba yavuye ku bwizigame bwabo. Bifuza ko nibura inyungu yashyirwa kuri 5%. Umwe yagize ati birabangamye kuko ntibyumvikana uburyo umuntu ahabwa amafaranga ye ariko hakajyaho n'inyungu y'umurengera kandi haramwe twizigamye. Yakomeje avuga ko hashyizweho umwarimu sako ngo ufashe abarimu n'abarezi kubona inguzanyo mu buryo bworoshye nabo babashe kwiteza imbere, ariko igiciro babasaba kikaba kitatuma batera imbere. Ati ibi ntaho byaba bitaniye no kujya muri bya bigo by'imari bindi, kandi umwarimu sako yaje ari kuzamura iterambere rya mwarimu, ariko iyi nyungu batwaka ntiyatuma hari aho wigeza. Mugenzi we yavuze ko bitewe n'ubuzima mwarimu abamo n'umushahara we, ukwaka inyungu ingana kuriya biba ari ukumusubiza inyuma aho kumuteza imbere. Ati ubuzima umwarimu abamo namwe murabuzi, reba n'umushahara we. Iyo yafashe iyi nguzanyo ajya guhembwa ugasanga abonye 5, udufaranga duke turaho. Bakwiye kutugabanyiriza byibuze bikagera kuri 5%. Bitabaye ibyo aho kujya imbere hasubira inyuma. Nubwo abarimu bemeza ko amafaranga bahabwa mu nguzanyo aba yaravuye mu bwizigame bwabo, ubuyobozi bw'ikoperative bwo buvuga ko ibyo aba barimu batekereza bibeshya. Umuyobozi wa mwarimu sako Uwambaje Laurence yavuze ko aba barimu badasobanukiwe uburyo inguzanyo itangwa. Ati inguzanyo tubaha si amafaranga yabo tubasubiza, kuko yamaze gutangwamo inguzanyo ararangira. Biba ngombwa ko leta ishyiramo inkunga nayo irarangira. Biba ngombwa ko n'amafaranga twunguka ku mwaka nayo tuyarekera muri koperative kugira ngo tuyongerere ubushobozi. Yakomeje avuga ko icyatumye inyungu yiyongera ari uko ubwizigame bwarangiye, ubu amafaranga babaha baba bayafashe ahandi. Ati inyungu tubaca iterwa nuko amafaranga twayaranguye hakajyaho n'izindi nyungu zitandukanye. Iyo byose biteranyijwe nibyo bituma ubona inyungu ubaca. Abarimu ntibemera ibivugwa n'uyu muyobozi kuko ngo kuva mbere hose bakwaga inyungu ya 16%. Abagize koperative tuzamurane Rugenda Bari y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yorora inkoko yatujwe mu murenge wa Mageragere akarere ka Nyarugenge, barataka igihombo nyuma yaho inkoko 2500 bahawe ngo borore zose zishwe n'indwara, ariko ntibahabwe izindi ngo bakomeze ubworozi bwabo. Bamwe mu barokotse Jenoside bari no mu bagize iyi koperative tuzamurane Rugenda Bari bavuga ko bahangayikishijwe n'uburyo nta majya abana babo bakibona nyuma yaho inkoko 2500 bari boroye zimaze amezi agera kuri 5 zarapfuye. Bemeza ko izi nkoko zishwe n'icyorezo cyica inkoko kibasiye uyu murenge wa Mageragere wose, kuko hari n'abandi baturage batuye hafi y'uyu mudugudu bahuye n'iki cyorezo. Bavuze ko mbere y'uko zipfa bari babayeho neza kuko bo n'abana babo nta waburaga amagi yo kurya. Bifuza ko bagobokwa bakaba babona izindi kugira ngo bakomeze uyu mushinga w'ubworozi bari batangiye. Bizimana
Stephane uri mu bagize iyi koperative yavuze ko inkoko zabo zapfuye mu gihe ubworozi bwari bugeze ahantu heza kandi butangiye kubaha umusaruro. Agira ati batangiye kutworoza inkoko 2500 ziraza zirororoka zitera amagi menshi ku buryo tukiyabona abana barishimye cyane kuko baryaga imireti, none zimaze gupfa nta kindi cyongeye kuboneka kandi zimaze nk'amezi 5 zipfuye. Yakomeje asaba ubuyobozi n'abagira neza kubafasha bakongera kubona inkoko zo korora kuko byari byaramaze kubahindurira ubuzima. Mugenzi we Kayitari Nosa we yemeza ko ubuyobozi bwose buzi iki kibazo akaboneraho kubusaba kubafasha kugira ngo bongere babone izindi nkoko borora. Agira ati twabanje korora inkoko 2500 nyuma zimaze gusaza tugenda tuzigurisha tuzana izindi, hamaze kuza izindi nshya ziza guhura n'icyorezo zirapfa. Ubuyobozi bwose burabizi no mu karere barabizi. Byaduteje ingorane kuko nta mwana ukibona amagi kandi namwe muzi uburyo iyo umwana yamenyereye ikintu akakibura bigenda. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mageragere Ntirushwa Christophe yavuze ko iki kibazo cy'aba baturage ko akizi ndetse ko mu gihe izi nkoko zari zimaze gufatwa n'iki cyorezo hafashwe icyemezo cyo kugurisha izari zisigaye. Ntirushwa yavuze ko amafaranga miliyoni 4 yavuye mu zagurishijwe yashyizwe kuri konti aba baturage bahuriyeho mu gihe bagitegereje kubona andi miliyoni 4 ngo basubukure uyu mushinga wabo. Agira ati inkoko zari zagize ikibazo cy'icyorezo, hano hateye icyorezo mu nkoko zirwara indwara idakira, hanyuma izari zihari ziragurishwa. Miliyoni 4 yazivuyemo yageze kuri konti. Cyo twakoze ku bufatanye n'umujyi n'akarere no buvugizi twabakoreye, noneho hakorwa umushinga wa miliyoni 8 gusa nuko COVID-19 yadukomye mu nkokora byari kuba byararangiye. Yongeyeho ko hari abantu 20 bazaza kwiga iby'uyu mushinga, anashimangira ko nibasanga nta kibazo ufite bazahita baha iyi koperative amafaranga yo kuyishumbusha kugira ngo ikomeze ubu bworozi bw'inkoko yari yaratangiye. Nk'uko tubikesha igihe.com. Umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda yasubitse urubanza ruregwamo abahoze ari abayobozi mu mutwe wa Fdlr urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubwanditsi bw'urwo rukiko bwavuze ko inteko y'iburanisha urwo rubanza yahuye n'akazi kenshi. Abo bagabo babiri ni Bwana Inyase Nkaka na Colonel Jean-Pierre Nsekanabo baregwa ibyaha by'iterabwoba. Bimwe barabyemera ibindi bakabihakana. Mu gitondo cyo kuwa 4 tariki ya 8 Mata 2021 nibwo byari byitezwe ko hatangwa imyanzuro ya nyuma mu rubanza ruregwamo Bwana Inyase Nkaka bakunze kwita La Forge Fils Bazeye wahoze ari umuvugizi w'umutwe wa Fdlr na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Nsekanabo bakunze kwita Abega Kamara wari ukuriye ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe. Ubwanditsi bw'urwo rukiko bwavuze ko ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu aribwo hafashwe umwanzuro wo gusubika uru rubanza kubera ko inteko iburanisha uru rubanza yahuye n'akazi kenshi biba ngombwa kwigiza inyuma iburanisha. Inteko iburanisha uru rubanza ikuriwe n'umucamanza Antoine Muhima, ni nayo iburanisha izindi manza zikomeye zirimo ururegwamo Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 ku byaha byiganjemo iby'iterabwoba. Ni nayo kandi iburanisha urubanza rw'umunyamakuru Focus Ndayizera nabo bareganwa 13 ibyaha by'iterabwoba, ndetse n'urubanza rwa Bwana Jean Baptiste Mugimba uregwa ibyaha bya Jenoside woherejwe n'igihugu cy'Ubuholande kuranira mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2016. Aba bakoze ari abayobozi mu mutwe wa Fdlr baregwa ibyaha 6 birimo ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, kuba mu ishyirahamwe rikora iterabwoba, gukora iterabwoba ku nyungu za politike n'ibindi. Bombi bemera ibyaha 4 muri 6 baregwa. Bemera ko bari mu mutwe wa Fdlr ariko bagahakana ko binjiye muri uwo mutwe bawusangaho tagize uruhare na ruto mu kuwushinga. Bahakana ibikorwa byo kugaba ibitero mu bihe bitandukanye mu bice by'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda. Uwo mutwe wagiye ugaba ugahitana bamwe, bakavuga ko nta bubasha bagiraga mu gufata ibyemezo ko byafatwaga n'abari babakuriye muri uwo mutwe. Abaregwa bombi kandi mu myiregurire iheruka bahuriza ku gusaba imbabazi mu muryango nyarwanda, bagasaba ubutegetsi muri rusange kubaca inkoni zamba. Bavuga ko bafashije mu bikorwa byo gutanga amakuru ku gihugu, bityo ko igihe bababarirwa basubizwa mu buzima busanzwe nk'abandi bagiye bava muri uwo mutwe bagasubira mu buzima busanzwe, bamwe muri bo bakanashingwa imirimo ikomeye mu gihugu. Mu gihe ijwi ry'Amerika dukesha inkuru rivuga ko
ubwanditsi bw'urukiko bwateganyaga ko bishoboka ko iburanisha ritaha ryashyirwa mu kwezi gutaha kwa gatanu. Umwana w'imyaka 10 wo mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana bamusanze yiyahuye yimanitse ku mugozi nyuma y'uko umubyeyi wamwangiye kujya gusura nyina wabo utuye Kabuga mu mujyi wa Kigali. Uyu mwana w'umuhungu bamusanze yimanitse mu mugozi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 Mata 2021. Umubyeyi we yavuze ko yabitewe n'umujinya waturutse ku kuba yari yamubujije kujya gusura nyina wabo wuriya mwana utuye Kabuga mu mujyi wa Kigali. Umurambo wa nyakwigendera uri ku kigo nderabuzima cya Nyakariro kugira ngo ukorerwe isuzuma, mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha narwo rwahise rutangira iperereza kugira ngo rumenye niba ko kuriya mwana yiyahuye. Muhigirwa David uyobora umurenge wa Nyakariro yavuze ko hari amakuru yatanzwe na nyina wuriya mwana ko yamusabye uruhushya rwo kujya gusura nyina wabo, abyuka amusaba ko ajya yarongera aramwangira, nuko amubwira ko agiye kwahira. Hashize iminota mike ngo basanga yimanitse mu kiraro cy'inka. Uyu muyobozi avuga ko basanze yimanitse bagahita bihutira kumujyana kwa muganga kuko yaragitera kuka, ariko bakaza kugerayo yamaze kwitaba Imana nk'uko tubikesha igihe.com. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yafunguye ubushyinguranyandiko bwa François Mitterrand wahoze ari perezida w'iki gihugu ndetse na Edouard Balladur wari minisitiri w'intebe wacyo, zifitanye isano n'uruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ku nshuro ya mbere Ubufaransa bwaraye bufunguriye rubanda ubushyinguranyandiko archive bw'ingenzi bwo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda nyuma y'imyaka 27 ibaye. Muri ubwo bubiko bw'amakuru bwashyizwe ahagaragara harimo ubwo wahoze ari perezida w'Ubufaransa François Mitterrand n'uwari minisitiri w'intebe Edouard Balladur nk'uko itangazo ry'ibiro bya perezida w'Ubufaransa ribivuga. Muri 2019 nibwo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yashyizeho akanama k'inzobere ngo karebe uruhare ruregwa Ubufaransa muri Jenoside yo mu Rwanda. Izo nzobere zirimo n'abanyamateka zafunguriwe ubushyinguranyandiko bw'ibiro bya perezida, igisirikare, ubutasi n'ububanyi n'amahanga. Iki cyemezo cya perezida Macron gifashwe nyuma y'iminsi mike hasohotse raporo yitiriwe Declarte yakoze icukumbura muri ziriya nyandiko zagaragaje uruhare rw'Ubufaransa mu mateka mabi y'u Rwanda. Itangazo ryatambutse ku rubuga rw'ibiro ry'umukuru w'igihugu mu Bufaransa rivuga ko iki cyemezo kandi kireba inyandiko zose zifashishijwe n'iriya komisiyo yari iyobowe na Vincent Declarte. Ku wa gatatu tariki ya 7 Mata 2021 nibwo Ubufaransa bwasohoye itangazo ryo kwifatanya n'Abanyarwanda kwibuka ku nshuro 27 Jenoside yakorewe Abatutsi. Iri tangazo rigira riti: Ubufaransa bwifatanyije n'Abanyarwanda kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi kandi bwifatanyije n'abarokotse kimwe n'imiryango y'ababuze ababo. Raporo ya Declarte yatangajwe ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatatu ivuga ku bikorwa by'Ubufaransa mu Rwanda hagati ya 1990 n'1994. Ivuga ko hari uruhurirane uruhare ruremereye rwa leta y'Ubufaransa, gusa ihakana ko iyo leta yagize ubufatanye mu mugambi wa Jenoside. Iyo raporo y'impapuro 1200 yahawe perezida Macron ivuga kandi kwijandika kwa politike, igisirikare na diplomasi bya leta y'Ubufaransa nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru AFP. Yanzura ko ikibazo cy'u Rwanda cyarangiye habaye akaga mu Rwanda Ubufaransa butsinzwe, nk'uko ikinyamakuru Le Monde gisubiramo ibiyirimo. Kuri byo hakumva ko habayeho ubushake bwo kwifatanya n'umugambi wa Jenoside, ariko nta na kimwe mu bushyinguranyandiko bwasuzumwe kibigaragaza, nk'uko bivugwa muri iyo raporo. Ikomeza igira iti: ahubwo mu gihe kirekire Ubufaransa bwabaye iruhande rw'ubutegetsi bwashyikiraga ubwicanyi bushingiye ku bwoko. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimye ibyavuye muri iyi raporo Declarte iherutse gukorwa n'iyo komisiyo yashyizweho na perezida Macron ngo icukumbure uruhare rw'iki gihugu mbere no mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yagize iti: nyuma yo gusoma inyandiko zari zaragizwe ibanga kugeza ubu, iyi raporo ivuga ko perezida Mitterrand n'abajyanama be ba hafi bari bazi ko Jenoside yo kurimbura Abatutsi yarimo itegurwa n'inshuti za Mitterrand n'abajyanama be zo mu Rwanda. Nubwo ibyo yarabizi, perezida
Matera yahisemo gukomeza gutera inkunga izo nshuti ze kuko ngo yumvaga ko ari ngombwa kugira ngo Ubufaransa bukomeze kurinda inyungu za politike zabo. Perezida Kagame yavuze ko icyo gihe Ubufaransa bwanze guhara inyungu za politike muhitamo gushyigikira jenoside yakorerwaga Abatutsi, ari umugambi wacuzwe kera wo kubamaraho burundu. Yakomeje agira ati nuko rero ubwo buzima bw'Abanyarwanda bwabaye ikintu gikinirwaho muri iyo mikino yabo yo kurengera inyungu za politiki. Twishimiye iyi raporo kuko ari intambwe y'ingenzi iganisha kumva ibintu kimwe ko byabaye. Yongeyeho ko igaragaza ko hari ubushake mu buyobozi bw'Ubufaransa bashaka kugana imbere bashingiye ku byabaye, ndetse ko ashima iki gikorwa ko azasaba ko iyo raporo imugeraho. Igikomangoma Philippe umugabo w'umwamikazi Elizabeth wa kabiri yatabarutse ku myaka 99 nk'uko bitangazwa na Buckingham Palace. Philippe yashakanye na Elizabeth mu 1947, imyaka 5 mbere y'uko aba umwamikazi. Itangazo ry'ingoro y'umwamikazi Buckingham Palace rivuga ko n'akababaro kenshi ku mwamikazi yatangaje urupfu rw'umugabo we nyiricyubahiro igikomangoma Philippe Duke wa Edinburgh. Nyiricyubahiro yatabarutse mu mahoro muri iki gitondo iwindozo Castro. Igikomangoma Philippe n'umwamikazi babyaranye abana 4 bafite abuzukuru 8 n'abuzukuruza 10. Umuhungu wabo wa mbere igikomangoma cya Wales, igikomangoma Charles yavutse mu 1948, akurikirwa na mushiki we igikomangoma Anne wavutse mu 1950, na Duke wa York igikomangoma Andre wavutse mu 1960, na Earl wa Wessex igikomangoma Edward wavutse mu 1934. Igikomangoma Philippe yavukiye mu Bugiriki tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu 1921. Se yari igikomangoma Andre w'Ubugiriki na Denmark. Yari umuhungu muto w'umwami George wa mbere wa Hellenes. Nyina igikomangoma Alice yari umukobwa wa Louis Mountbatten w'umwuzukuruza w'umwamikazi Victoria. Ndabashimiye cyane kuri mwe mwese mwakurikiye aya makuru tuba twabakuriye mu bitangazamakuru bitandukanye, kandi tubasaba kugira ngo mujye mugira uruhare muri aya makuru, namwe mudufashe gukwirakwiza izi nkuru ziba zitandukanye, dore ko hari benshi batabasha kubona umwanya wo kuyasoma bayakuye mu bitangazamakuru bitandukanye harimo n'umubavu.com. Reka rero tubashimire cyane kuko tuzi neza ko mugiye kudufasha kandi gukomeza gukwirakwiza ndetse gusharinga mu ndimi z'amahanga no kugeza izi nkuru ku bantu batandukanye kugira ngo babashe kubona aya makuru, dore ko hari benshi baba batamenye ko Umubavu TV online ufite ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Reka rero tubashimire kandi dushimire cyane namwe mwakoze subscribe n'abandi mukurikira ibiganiro byacu ariko mutarayikora. Gusa icyo twabashishikariza no kugira ngo muyikore kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru ku gihe kandi mu buryo bwihuse, mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuko hari abantu benshi batajya bamenya impamvu yo kubwira abantu ngo bakore subscribe, ariko impamvu nyamukuru ni ukugira ngo niba dushyizeho inkuru cyangwa se dukoze amakuru nk'aya ngaya meza yabagezaho mubashe guhita muyabona ako kanya, muhite mubona notification cyangwa se mubona ikintu kibamenyesha yuko dushyizeho inkuru nshya. Wowe rero uhita uyibona ikimara kujya iyo tukimara kuyishyira ku karubanda, wowe uhita uyibona mu bambere. Ntabwo bigusaba rero kujya gushakisha amakuru twabashyiriyeho kuko turabikumenyesha twubwacu bitewe nuko wiyandikishije. Ibyo rero binatuma tunamenya imibare nyayo nyakuri y'abantu dukorera, kuko turabakozi banyu, turabagaragu banyu, niyo mpamvu mudutuma hano tukajyayo aho dufitiye ubushobozi bwo kujya tujyayo. Nimukomeze rero mudutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi mukomeze mukore ku buryo ibi biganiro mubasha kubigeza ku bandi mu buryo bwihuse nk'uko namwe tuba twabibagejeho mu buryo bwihuse. Mugire ibihe byiza cyane rero, turabakunda kandi amakuru yacu nakagaruka. Mukomeze muhahe muronke aho muri hose, mukomeze mugire ibihe byiza cyane muharanira ko demokarasi iganza, ukuri n'urukundo bigwire muri mwebwe. Mugire ibihe byiza cyane, turabakunda. Bye bye.